gradova, kao i u ime istorijskog instituta, srednjeno poslovni zakon naučnog skupa, inače najveći i najstariji istorijskog instituta u Srbiji, koji je godinu obeležava 75 godina od svog osnivanja. Pozdravljam sve koleginice i kolege, učesnike naučnog skupa i zahvaljujem se svima vama što ste se odazvali našem pozivu da uzmete učešće u radu. Srpski narod je 1804. godine započeo svoju revoluciju sa ciljem nacionalnog, političkog, ekonomskog oslobođenja Osmanskog carstva, ali i zbog obnove srpske državnosti koja je prekinuta 1459. godine padom srpske despotine nad osmansku vlast. Za razliku od grčkog naroda koji ciljeve svoje revolucije izdvojilo za kraće vreme, srpski narod i Srbija su svoje nacionalno-slobodilačke ideje ostvarivali daleko duže i teže i kroz nekoliko faza. Najpre stičući autonomiju koja je potvrđena sultanovim šerifima između 1829. i 1833. godine, da bi tek na Berlinskom kongresu 1888. godine obnovili državnost, stekli međunarodno priznanje i određeno teritorijalno proširenje. Mišljenja smo da je svojevrsno zaokruživanje ciljeva srpske revolucije nastupilo upravo 6. marta 1882. godine, kada je Kneževina Srbija proglašena za kraljevinu, a Milan Obrenović za prvog srpskog kralja posle Marka Vrnjavčevića, koji je bio poslednji srpski samovekovni kralj. Bez obzira na to što su motivi za proglašenje Srbije za kraljevinu uglavnom tumačeni ličnim potrebama srpskog suverena i usled namere da se prevaziđu zapravo unutrašnje političke tenzije s kojima se suočavala novopriznata srpska država, ovo je jedan od najvažnijih događaja koji su obeležili modernu političku istoriju Srbije, a razloge ovog o mnogo čemu iznenadnog trebalo bi tražiti pored komplikovanog pologleda unutrašnje političkih okolnosti i u širom međunarodnom kontekstu toga vremena. Podsjetimo, međunarodne odnose na početku 8. decenije 19. veka karakterisalo je stanje oružanog mira, odnosno stalnog i potencijalnih sukoba i opasnosti od rata. Tu fazu ni rata ni mira odlikovao je nastanak nekoliko političko-konstruktivnih koalicija i saveza, koji je svakako najznačajniji bio Trgovinski savez, ali i začetak Botovske podele sveta, stvaranjem prvog političko-vojnog trojnog saveza, a zatim i trojnog sporazuma, potpočinjenog trpljeno održavanju, naravno između Velike Britanije i Nemačke, uzavrela kolonijalna borba između starih kolonijalnih sila s jedne strane i novoformiranih država od Nemačke i Italije s druge strane, koje su želele svoj udel u novoj preraspodeli kolonijalnog polača. Proglašenju čina kraljevine na unutrašnjem političkom planu prethodili su sklapanje tajne konvencije iz 1881. godine, koja je faktički dovela do stavljanja Srbije pod politički i ekonomski protektorat susedne moćne Austro-Ugarske. Jedna od najtežih posledica ovog vezivanja Srbije za bal plac je bilo njeno odustajanje od aktivnog nacionalnog slobodilačkog rada i nacionalnih interesa u Bosni i Hercegovini, čemu su vekovima žudele srpske intelektualne i političke elite. Svemu ovome treba dodati Bontovu aferu i propast Generalne unije, sa kojom je Srbija sklopila ugovor o finansiranju izgradnje i eksploatacije železničke pruge od Beograda do Vranja, kao i skandal sa uklanjanjem rusohilske represije metropolitne krajine. Svi ovi potezi izazvali su veliko ogorčenje srpske javnosti i naroda i doprineli ogromne nepopularnosti kneza Milana, koji se smatrao glavnim inicijatorom donošenja ovih odluka. U takvoj delikatnoj političkoj situaciji Milan Perućanac, tadašnji predsjednik srpske vlade, došao na ideju da se uzdizanjem Srbije na rang kraljevine teška politička kriza u državi prevaziđe, a nepopularnost Milana Obrenovića smanjena. Perućančevu ideju prihvatili su i srpski suvereni vlada, a odmah zatim je preduzeta intenzivna diplomatska aktivnost kako bi se velike evropske sile upoznale sa idejom o proglašenju kraljevine Srbije i pridružili za taj čin. Ovu ideju je prvo prihvatila austrijska diplomatija, a zatim i diplomatija drugih najznačajnijih evropskih država. Nakon toga je Narodna skupština Kraljevine Srbije na predlog Ivana Budurića Dedara 22. februara po starom kalendaru, odnosno 6. marta 1882. godine po novom kalendaru, usvojila zakon kojim se Kneževina Srbija proglašava nastavnom kraljevinom, knez Milan Obrenović kralj Milanom I sa titulom Kraljevsko veličanstvo i Knežević Aleksandar Kraljevićem, prestolonaslednikom Srbije sa titulom Kraljevsko veličanstvo. Toga dana proglašeni kralj Srbije
istraživanje izdali proglas Dragima naroda. Zanimljivo je da je Sidney Walker, britanski ministar rezident u Srbiji, tih dana u pismu upućenom Georgeu Brandonu, šefu Foreign Office-a, izneo svoje viđenje razloga zašto je Srbija u tom trenutku proglašena kraljevinom. Ovi motivi manje više su se poklapali sa razmišljanjem i drugih diplomata, ali istoričara koji su se bavili ovom problematikom. Po mišljenju britanskog diplomata, srpski režim je bio primoran da se odluči na takav korak zbog unutrašnje političke nestabilnosti u zemlji, brojnih finansijskih afera i problema sa kojima se lično suočavao knez Milan. Ipak, ovaj čin je tih dana, nedelja i meseci izazvao veliku pažnju, kako domaće, tako i strane javnosti. Narednih nedelja i meseci kralj i vlada su primili brojne telefone sa čestitkama i pozdravima adresama, kako pojedinaca, tako i brojnih organizacija i udruženja širom Srbije. Bar na kratko Srbija je odahnula, odnosno zaboravila na trenutnu unutrašnju političku i spoljnu političku poteškoće sa kojima se manje više suočavalo u trenutku kada je dobila međunarodno priznanje na Venskom kongresu. Međutim, već posle nekoliko meseci zadovoljstvo i slavu izniknulo je pred brojnim problemima i izazovima, a jedan od najvećih koji usledio je svakako bila Nemačka bunja 1883. Namera organizatora ovog skupa je da na osnovu najnovijih arhivskih istraživanja, dostupne domaće i strane građe, još jednom detaljno naučno osvetli događaje i ličnosti koji su presudno uticali da Narodna skupština Kneževine Srbije 6. marta 1882. godine donese zakon o kojim je Srbija proglašena za kraljevinu, a Milan Obrenović za kralja Srbije. Verujemo da će ovaj susret naučnika različitih profila, istoričari, arhivisti, istoričari umetnosti, arheolozi, vojni istoričari, doprineti otvorenoj i plodotvornoj diskusiji o brojnim političkim, diplomatskim, privrednim, društvenim, socijalnim, kulturnim, vjerskim, vojnim i drugim aspektima, ali i reperkusijama jednog najvažnijih događaja u nacionalnoj istoriji Srbije druge polovine 19. vijeka. Dozvolite mi na kraju da u ime organizatora izrazim zahvalnost domaćinima skupa, Skupštini grada Kraljeva, gradonačelniku, načelniku Raškog okruga i svim ostalim predstavnicima lokalne samouprave na podršci i pomoći organizaciji skupa. Zahvaljujem se koleginici Vesni Milović, direktoru arhiva grada Kraljeva, što je prepoznala važnost